Mbunge wa Kiliombunge cha Mwala Vincent Musyoka ni wa mwenda munini wa gavana kauntini ya Masaku aike amemba mambunge mathukume wiawo ulamba nengetwe kwenana na katiba na ikonya kuthukuma enenthi ma kaunti ya Masaku kwisila mwanyani wake ta munini wa gavana. Mbunge u anene vindani ya walanio wa kwakania mataso koni wa kathama mbiuni na kaba. Daniel Mongela na mauvo. 2, 1. Mbunge wa Kiliombunge cha Mwala Vincent Musyoka na ivindani ya isiso ya kwakania mata ni wa mukule munini wa gavana yake kulikila wia wa memba mbunge ndaelezekana kila mutongo inwalite uthukuma wiola wasa kuweni enenthi ya thukume bate kulikila wia wa tongo ya langi na kuwete wa aniko ni kwithwa athio bandu ni kunene ayumbe ni noni inene ayulu wa muyumbe Caleb. Please kila mundu concentrate na wiola wake na onake deputy governor ni kwatia pawe mwingi mwana ukuna na wavinya manda we abuka wavinya mudoko na mweka na ayumbe kwazi ayumbe kuthi kuma muyumbe ta Caleb yendi wamangamia wo bayibandu bena thena but kwa ina portfolio mbingi nona sia deputy governors ila kwa ina mutoa wa ikibela deputy governor ndaile kwetekela atu ke PA wa governor. That is a constitutional office. Onake wavinya waila mumandia roles. Ila mwe watu ya zema MCM newe World Development Fund. Nikienda metho na independence. With the MCM wanene atena wia. Ona uma deputy governor. Nima ila mande wa wia constitutional. Nuwezi gari ya governor la wegona ala magavana unawaambia mudhaidha kenda wikweneza. Gari ya deputy governor muhima thiyo kiwa kuone tabia anene kenda wiyo amandi wa kana ubisi wake nuko thona chai wengine wa vyethe kanzekesea kana wonu kukitia kivila cha ugavana ndalesekana ndelikila wia wa gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti na kila mutongo inwailite uthukuma wiola wasa kuiwe ni enenthi ya thukume gwete maendeo ilembetani ya ukamba na numweze ninena ndaukia kau mukwa na ba ni at that level ya chama cha Wiper na munene wacho. Even the other day newe manaja kamundu kaka maulida nika obena kalonzo akamba nibiye ku ora na nibiya kunye yako ndo kuto kwasia hai ni mwana ninengetwe kwambi wilaya atandinenga na stima. Please, it's okay, I have no problem ekibila cha mundu ngwenda nina kibila kito cha MP kwa yu na kongo mena no 2032 kugeza na mibangilio mbingi ndikamwaizie mubango musio to na ukite nundu akusembia kwambi othe na nyana wavinya wala nativo kwa kwanza nitawina wangondo kwenda lakini ngaliko ni ya governor I'm not interested lakini mata kwa maba Tanganyika akawapi isiso ya kwakania matambio ni kathama undu umwe na sokoni wa kaba walangi walesekana kuendea na kwatiania na enenthi na kwikithekana mataani maendea na kwakanwa na enenthi kuvikiwa ni mwaki wa stima. Vision ya kwani ngai atuteithia nundu ni mwezi stima ni very expensive. Stima ni very expensive. Na nicho muko na kwa area mbingi ta stima mundu asiaiwe na abi cha miaka miongo mwanzo na bado no wetele stima. Iyo utabia taka kindu kira hizi kiza chekiwe. Paendondo baendetwe. Niona itina miaka 5 to 10. Tuidhatwe baasa muno. Tuidhatwe ni 100% connectivity katika kisio kitu. Daniel Mongela, Mutongwe TV, kumwambione Mwala kauntini ya Masaku.